Dobrodošli ljudi u naš vlog sa Divčibara. Došli smo ovdje da se smrznemo. Je tako? Jest. Obećao sam ovoj djevojci da ću je iznenaditi za novu godinu i vodim je na jedno egzotično mjesto. Boga mi si me iznenadio i to baš. Iznenađenja koliko ja vidim. Ona se žali na led, a baka samo piči uz brdo. Snimi prirodne proizvode. Nju čaj. Hajdučica kaže. Da. A vidi ovaj brat pijan prodaje. Snimamo gore malo. Ko je gore? Ovoga. Ćao, deda! Dobar dan. Ovo je odlično, vi? Sad piše, to dečko. Ko dečko? Je to zbog sira? A? Je to zbog sira? Zbog sira, zbog žena, zbog svega. Svaka vam čast. 80 godina, ali ko dečko to sluša. Svaka vam čast. Majke. Eto. Pili smo kaficu, a jeli smo jedan sutlijaš, dobar je baš bio. Ako mi je drago što smo došli ovdje jer sam saznao da ipak više volim leto.